Babu hadisi nyitukufu ikawa ke hadisi hiyo ke jahudisa ye roho wadamba kanabo maskini kabale hadisi hiyo sika hujua rangu hale wani kutina hata basantima warenga azma ukana ngojuire na uradi la ilaha illallah wambo kana mruja ngal harumwe kweri babu ngawe na problem sonsi pia ngarujo ukana ngabo wanadamu wajoka uzinga wanyabo bangu nikia mahasibabu ajiri nzima nekaudu anza ufanye jundu uharumu usilamu uangalie zinongo ikauzi hana ajiri zinji yotu wananrongo wangu wananrongo simple ngabo hadisi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kana haina mndu mwenye hamba yadhikrinu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir haina mndu hamba mwenye uyamba kado jana haina usiku abo bali kado jana bali zinji engojuo senkado jana hizo ikango wazo abunga muhambiyo karongoka garjuo ka experience ikango wazo kazajore ngame mpa 5 minutes hata 5 minutes hizo zinji ikango swambabe la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kazajore ngame mpa dakika 5 halafambo kana mndu mwenye uyamba haina usiku kado jana yemru we bumtume ezimlinda uhinde yewe mndu hindi husunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yemnyezi Muhammad ali ya ndogo hindi na joka uzi hora Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahi mtume sallallahu alaihi wasallam harambio kana imru mwenye uyamba haina usiku kado jana imru woi ngusamihilwa madhambi jana donoti ngusamihilwa madhambi jana monsi harditse na hanzishiwa thawabu jana bili harditse na nguhundo thawabu na utukufu wa Mwenyezi Mungu hamangi amabala hende hahulu waruma hende hari waruma huri kume hawarenga huri fi sabilillah ngojo utukufu mdako hunda hama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wakati ende yahula Bilal yamrahuli sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baho utukufu hundao ngihama hende hahulu waruma kume hende hawari huri hauta hazara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauta yafurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauta Mwenyezi Mungu wayeji yamridhishe ngihama mru hafanya nizo dowaza eza saya nguhifadhila na shetani nrabo tena nrabo kana yamrilio siku ile hauja shida ya mdhuru hauja mfanya mbano ngotoka uyonzi jini kama ataka muona mahalani toka uyo yorumilwa masahiri nrabo kana ya msiba usiku nrabo hokana nge ngukoyo harma security ya mruo ya shetani kashinda mfanya mbano ngotoka uyonzi eya saya na inodenjisa harumuzi zonse pia yamba ukana bahika bati mru yafanya amali njema ikao Mwenyezi Mungu ya ujanzo usiku hiyo hamade mru mwenye hambe fikirinu nkado jana haina usiku ye mru mwenye ushida ya mshida de mru yamba zinjira hanabo yani kabati mru usiku unu kamili yafanya amali njema ikao Mwenyezi Mungu ya ujibu nyono kabisa hamade mru mwenye uyamba nkado jana haina usiku bali ge mru yangezo jumabu halafu angalia we mru ulogarini hapo wenda uhazini ulenda hubini ulenda umoroni ulenda bahanu wa 30 minutes tuamba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir angalia mru ulopani la ilaha illa hata utoka upiha yaketwaza udhu ketwaza kibula ngawe hombo garini harma tremo hazini la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir engu fikiru kwa mru ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamjomwambia ni kiswa ngabo shehi akabiambia historia mjiri hapa Facebook banu haka uzungu wa mru alafu yejinila hiyo irongowa yamba ukana ngamjoro habano changa mjoje nunji sheha mwambia ukana nzo wanroka bana chemeza bosha yaujoka husomiando yaujoka hufanya ruqya ndo bosha shamba kana round wakati la kama jabira mbapanza bana jinila yandisolila shamu zabarutu jamwanji zabarulila amba ukana usiku wa leo kabati mjini hau shetani joshinde hufanya mbano ngotoka uyonzi bahesha balanga bantu balangwa ishiao eshaola zabari amba ukana kwamba ukana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir eshe haola havibre roho ya haya amba ukana alhamdulillah amba kweli mtume sallallahu alaihi wasallam ukana mengo ni mwema kado yaandaliwa ye mru mwenye uyambe dhikrinu kado jana haina usiku
shetani yeka shida mfanya mbanongo itoka uyonzi yeka shida humdhuru ndrabu hushinda ya mjie. Alhamdulillah wa Mwenyezi Mungu aniwafikisha nikao mengoni mwa abonge. Mwenyezi Mungu na hujile wa mrikango jupartaje mna video. Mwenyezi Mungu na huswali tine dhikrinu ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu na ijili rende hukana inu de oxygen udongo huira. Mwenyezi Mungu ya ifuga tanene roho ya haho ya Rabbal Alamin hawe ukana ngojo kaurenga video ya khiri hamanda inu wipartaje armaze bruku uze grupu zero wandu wa khiri hamanda wende wajue khiri hamanda zinu da ngojokana woto kufu yeka kuja jaili wakamengoni mwao mkini shabu wake wanriho wakaimengoni mwao wairenge wadoirumia ziajirizo bahu zijaudo huna ziajirizo ukana wende sibabu abonge utike mengoni mwa wakomori waziro banga wakomori ka wohanza uguguru wohanza giri mrutu enda mwambi ukana renga aya inu uisome kado majana shenda uiti harumwa maji wende wanusizo mjini hanyonzi pia haina usiku dojuha rahamreja wadhani ya subuhu wende haruma bahari mengo fukari na mfukari wendo adobonge majao bango jofungino dongo kaza bango wakati ngujo zifanya shambo ukana inu mtume de hamba inu hadisi ilo sahihi inu kenaka horenga mempa 4 minutes mempa 5 minutes ngoto jopuzi na hapo ngojo ukana ngapo ngojo kauzinga manyapo bango nikiema hati babu ajiri nzi halafanga lewe mrika wi hanya yaho utoirenga huirende uradi haina bahanu wahenda haina bahanu wakanza haina bahanu ndongo ufanya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ili ushindane ili ukemengoni mwa mrika Mwenyezi Mungu hawa niko utukufu yango firika mndu wangu Mwenyezi Mungu na hujile ukemengoni mwao ya Rabbal Alamin wa mrikao ngojo renge mihono hiyo wende waipartage wiyerewanro ili wende wahonda utukufu amanda unwajua ndongo hamanda zinu eka kwa jaka wazijua banga mjokana ngabu wandu wenji wajua wedhikirinu wa irima vingu shaijo mkini shaukana kwa tujua marunda mema hamanda anu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.